Arrestado un miembro del Abu Sayyaf que argumente envuelto na incidente de murder y kidnapping. Alilang mismo na atras del mando policía local ayer aga, asigun ko del portavoz del Zamboanga City Police Office, Police Senior Inspector Ellen Galvez. Ya aresta con este ventero de Manzanas Iponcan, nombrado como si Nurki Hamsi, 33 de edad, resident del Purok 9, Sinunok. Después pa rin ko nila sirbi el warrant of arrest na 4 mga kaso. He's a member of Abu Sayyaf group and LDSUU kaso ang organical involvement of a golden harvest kidnapping at Limitan Siege last 2001. So LDSUU crime kaya committee is kidnapping and serious illegal detention. Este persona tiene alegalmente alias de Mohammadom o Junior Hali cuando él es activo miembro pa del Abu Sayyaf que envuelto también na Lamitan Siege. Asigun kun Galvez, tiene mga informasyon niya resibi sila que como tiene kwantos mga Abu Sayyaf na syudad que como taman bakasyon. Por eso sigilitos también LD ilang mga aresto. Tali kita ta continue LD aton intelligence monitoring, LD aton Armed Forces of the Philippines with us, otro mga national supporting units del Philippine National Police. Kaya ta kregani kita na El Zamboanga City is a convergence area, ta pwede ka naton pasa. Asigun ko na la esposa del alegaw Abu Sayyaf si Mariam Hamsi. Hindi verdad el cosa alegasyon del mga otoridad con su marido, siendo desde antes takilang asigun as na syudad, pero ya admiti kita volve este na basilan cada vez tiene oportunidad. Si Miriam Tapidi tiene lastima kanila, siendo 9 anak el tiene sila, del aligaw suspetsyaw, iprinyada pa este na akajes anak di ila. Sinabi daw sa kanya, paaminin talaga siya na Abu Sayyaf talaga siya. Na, wala kasi siyang choice kasi siya lang mag-isa. Maraming nagdidiin sa kanya na siya talaga Abu Sayyaf. Kasi nahanap ko siya kahapon mga 2:30 na kasi libot ng libot ako lahat ng napagtanungan ko kung may nadala ditong tao, wala daw. Un tactical interrogation el aura taas el otoridad para sabi si Cosa el verdad mission de esta persona quien identificado na mga krimen kaya komite ele con ele esperanza man turn over este dia na Zamboanga City Reformatory Center. Albert Luna, Dateline Zamboanga.